Serija rezultatov je nadvse impresivna. 2 meseca je ekipa brez poraza. Temu primerno je tudi vzdušje v vijolični slačilnici. Ja, to je normalno, kajti če igraš dobro, če imaš dobre uspehe, je tudi slačilnici bolj Prešerno. Tako da vsi smo zadovoljni, veseli in veselimo se vsakega novega dne, vsakega treninga, vsake tekme, tako da res je tu nekaj vzdušje fenomenalno. Yeah, it must to give us more motivate, more energy to keep this. We feel very good together, and everybody is happy now, and we want to stay like this, to work together, to be together, and help each other, and we want to stay like this. It's like a dream. And we want to be all the time in this dream. V položaju za nadaljevanje sezone pa prevladuje osredotočenost na delo. Pretirano sproščanje ob spoznanju, da je konkurenca močna, ne pride v poštev. Ja, normalno. Zdaj smo tukaj, kjer hočemo biti, tako da hočemo tudi to zadržati do konca. Vendar zavedamo se, da so nasprotniki zraven. Čaka nas zelo pomembne tekme do konca tega prvega dela. In moramo biti maksimalno skoncentrirani do konca, osvojiti čim več točk, kar se da. Tako da nič, pravim, gremo s polno paro naprej. Še zadnji v seriji 3 medsebojnih obračunov z Gorico prinaša dodatno vrednost v možnosti preboja v polfinale. Prejšnji 2 tekmi z istim tekmecem sta arhivirani, nasprotnika pa sta se v zadnjem tednu dodobra spoznala. It's difficult, you know, because you play against the same team 3 times, and you saw the same face and the same team, and it's a little bit the motivate and the energy go down, but we are professional players, and we have a coach who speak with us and give us more motivate and more energy, and we come also in this Wednesday to play good and to win this game. We will don't play about result. We want to win this game. We will don't do 0-0 and we pass and we are happy. Of course we will be happy, but we want to win this game because we are playing our home and we play in our fans with. So we must win this game for everybody to keep this winning. Povratna tekma četrtfinala pokala. Maribor Gorica, Ljudski vrt, sreda 17:15.